Evo zbog čega svi pričaju o ovome. Mina Vrbaški donijela bitnu odluku nakon izlaska iz elite. Zbog ovoga je svi upoređuju sa svojom majkom Ivanom. Po izlasku iz elite 9, Mina Vrbaški odlučila je da mnogo toga promeni, a počela je od frizure. Bivša reality učesnica posjetila je frizer i drastično promenila svoj imidž. Naime, ona je nadogradila kosu i napravila je afro lokne, zbog čega mnoge sada su rekli da ona podsjeća na majku Ivanu. Poznato je da njena mama ima prirodnu kovrđavu kosu, a ovom promjenom Mina je dosta zaličila na nju. Ubrzo se transformacijom pohvalila na Instagramu, a nizali su i golem broj na komentare. Komentari poput: ista mama, genetika je čudo i ova frizura joj savršeno pristoji, brzo su preplavili društvene mreže. Podsjetimo, Mina je nakon završetka Elita 9 nastavila veza sa Viktor, koja je započela pred kamerama. Njih dvoje i dalje uživaju u ljubavi, a sudeći po objavljenim fotografijama na društvenim mrežama, zajednički život im tekako prija na oboje.